Ari no mwana wa Ugu, Kamari no mwana wa Ugu. Ahantu ha Bishop Sheldon yakoze mu gishogo okushaba abantu kwehonjera Ruhanga hakaba nuwe yakore byabo. Umuntu yakujya mwana wanje humura kandi ari yo mukama kandi ayine ubushobozi kandi ayine sente yakujya mwana wanje zarubajuru wanje nyeteka tekere kukwera nyeteka tekere kukoraho nyeteka tekere kutambira nyeteka tekere kukiza nyeteka tekere kukwata mukono kwiyama umuntu wo muhendo hona no yanga no boriye kifa mutuma. Bishop naye nje yashaba bazire okushabira abana babo bitosha kibahwere kuruga mu cyo mu gashonyezi. Shabera umwana wawe mukama Ruhanga muhindure umutima gwe. Yesu ni wari kubasa kuhindura umuntu. Echome ni kibaso butahindura. Police ne baso butahindura mwana wawe. Abataka ni babaso butamuhindura. Abechika ni babasa kumushitamisa ni babaso butamuhindura. Omufumu ni wari amuhindure wamutwara umufumu naza kumujwanzia na kabakarbonika na konke nikasisikarira kimwe mbwenu ekikumbasa niki Yesu mwana woha wa Ruhanga. Reverend Ajore Tumushabe uri muri Burisobu hano yashaba bazire kwiriza abana babo hihi na Ruhanga bagumizemo nibagambira abandi obukuru bwa Ruhanga obukuru bwa mukama witu Yesu Kristo kandi na nabaziri kugumizamo nibabareto mu kanisa kugumizamo nibabahabura umuhanda go kwishikirira kugumizamo nibabamanyisa obukuru bwa mukama witu Yesu Kristo watuferira hamusharaho. abazireho n'abasima Ruhanga abo bana babo kwika kitinseeki mwene cyanshemeza munonga kurengo nawe yataha mu igana rya Kristo kandi bona bakikoraje nanyuwe nachendera banka banza nagito ntakatiru mwene cyahwa cyabaje tumana gitu nembabazi yarwo mu mikono y'abazire babe mabe yabamwemereriro mu dini yayirahirira wenga umaniki cyanshemeza munonga yongera kubebembera. aba TV West Susan Chelsea.